na sample for jasum dwen ka wana pay en ka asum ni bibia bokọ de o nyame adom bibia fa koye me bom pay ma pa sa me ba ne se na ka uti ya pay me transmit se coronavirus ya me de hwehwe agye ewe twa me moma so eja mani mi nka me kakra me de nyi kakra ya tamo na me o be ko vie ni asine ba ne se na moma so ai sei o chire mo enye ye o ya de case studio glass me wi o se me ko HR for crack ko se utibo adie mu studio a ya ma kakra your compensation bia e betimi ama me dia for me mu ko ama me tie me apa me tie abo adie ni mpa o ne be ko ye ya me betimi ho e kan mpia me ma nwe se be kan opa me tie bo adie me e kan abrante apempe akoma pa nye se bia mani afia nka mesu say yeah this is why we are calling for mental health akini yare no odi tipim ye say akana dwen oh sir na ampofaje na na dwen ti say empima de kura ti say oh ampofaje na ne kasa sa no they the bad have but then you try it do we unze eni kwazo kasa bebre Ozubia Oswara no pefi oba ya no asha se tietiem obetietim sa go setem we nipa we na onu mumu ka kire me ade ne dia to nche na o ka de ade ne na no doctor for ba ya o me check up odwani ko vie bizan say was the last time I go hospital onya emergency ya me ba onia dia dia di fiase ya fa daily graphics ya daily graphics today ja mo nyina do sadio musua prekonti no okunini no ha na o se na de na daily graphic anopay wo hwe animu a o my Ghana mpenifo asese ekukunu nkakase kokoo na coffee amasem no say Dubai yeah dia ni kire okay o Ghana thanks to Dubai to market cocoa coffee globally oh okay na okokata fa to so dumiensa 13 the daily graphic ho na story ne wo na wa kire mama na kosi say so hwe cocoa boto ya yekari ne gu kai mu track mu ne akoyi agutema abo na ya shiponi adiko ya ebuo pa yenya wo mu no e wo fom oza oh yes bebre nyanyina sikamba se unse ade no wafa no raw sa ekwakoton ne se wa add value no oh okay different okay na o man so no mfidie kakra yetimi atintima ade ye chocolate ne se cocoa ne coffee ho niama no ya emiti aman na omu consume kesepa no standards no asamo ebiti say US no ne ade no emiti standard no emiti omu standards no and they do why ya say ha mu ha ntebe bi second to so ni mtebe just pa already enti sa no mu nunu anu ma yi no agu nten obo chachacho aspa na e to chacha oze na die brachi mo na what we can debe another with them mo come no muzam oyi debe to mo come no muzam oyi debe to jaonia ewi ase de den ya odi boni a wa to de bia obi ehun kre be pie wa no na o say Dubai for internationally certified agro processing facility bi oh okay sa facility na ye ka ho asem no womo Dubai Agri Commodities if you on no okay womo was certification from USA Food and Drugs Authority no inti Ghana mpemfo no mo edin komo okay say ye friend say ye cocoa I de kwa drama so be escape film ba be 2.5 billion dollars ye de cocoa no be ko Dubai ho amoma process oh okay process ye betimi anya about 4 times or 3 times the value of cocoa no but me be me bisa asemo aden ye process wa ha ye ntumi nya sa 4 times and 6 times no me hwemfoni mu a pani a unse first we jerry ay oro ba bia na de so was it never so on sa de no o mo we jerry no wa anya jerry da ho ana sala awiese na me afro was there no o be come obi ehun uzo factory o mo che bi o mo so se be dwie wo tuma enkonko to obi se be ne drink away
Ebi ana kakare bi otiri ho. Free mu nkonkoto omo production of we nti. Me hwe pani a o se bi wa heya. Dr. Owusu Afiri Akoto. Oh, okay. Agric minister. On any shake ba ku gina ho. Iti question na go bisa no. E ba cho ma. E be kwa ne ho. E bisa nsa nya bia certification na free US Food and Drugs Authority no. Yeah, Ghana de yanim harinti yentimi nya bia na. Ba pe de obo ka no. Anya bibi kura yese 7 prediasa. Kitwa bi ya chen kura. 2.5 billion. Okay. Near the Beko Dubai Moma process. Na true omono etimi awura international market no. Yeah. Na yebetimi enya be 12.5 billion na. They say also 10 billion omkutu $10 billion. Oh, 10 billion. Okay. At least better since you beton raw. And your dachi bia no se 7 prediasa. Say ya drain eba bedroom pempen so say ye be certification ni bia. E bi kura na kwa kobrosa. What I say? Iti eno nkomo e da daily graphic. I was here to me do some pempen so because e be boa manjuma ba o man. Exactly. Maybe sasa omo endo koko no. Omo be ko factory workers. Omo be process. Omo be shape. Te say chain no. What I say? But say yeah no Dubai ni agribusiness ni entiase. Agribusiness no entiase. Food chain no. Entiase. But you can anka enopa antidote to your problems. Of course. Because dia nyankopon de che kwaya asase pa. Yeah. You bet me ado ama na ba na pro. Baby ah. E beton so ani aton for because it me after say a production ya dua etwa wie no. De be ka ho abema Sabi enimunyama ba mu emu aye dunia to agisi kakese no ene yentim even ekoko kura sa rosa ani edeko Ghana for watch out for my new product me deba sa oh adai enku ana o say enku oh na bisa me say enku na ho say u baby bi o so di ka pe enku achi akwan anza na enku dia be yira dia mo yipa na enku dia be me dai ya me new product me deba no wasra utiri ho no pay me kan cheo me ba wasra utiri ho no pay o say utiri ho wasra ho no pay like udware e wasra kofia na hwe me sa ye di enkomo na hwe me ni ma dai obisi ma sa me chu wasra o say anopa udi nko afa utiri ho I'm over your time aso. Yes sir. Time so the one can tell you go. Abeya go say time aso at the time. Opening na metu anu no. Me be a simple question. What's ra utiri ho no pay? Nyame adom. What's right? Yeah. Di nku na desrai. Am de be kwase antimo. Say this is no. Me ko the next story so I know now the chat daily graphic as well. I say 8 months after Adjen Kotoku relocation, Onion sellers bemoan poor amenities. In fact, July bosume mu e wo mfimpinu ene aduonu ba ko mu na ye de adwadifo ye se omo ye kuru ko ebi omo tene kra anya omo tena bre no ntie omo ko Adjen Kotoku na utie story na so kind story na de kan say ye hye omo bo sa kan de bi e be mo dwadi akoso no ye de be mo last ye kwa no mabo me ne CJ fa ho omo ni ajanan bia na wono yes bad no wow kind I wanna yanko for commercial break any message bia na ye be kan o me fi no anti yanko for commercial break wait me papers na na yes sir papers ye wie kwasi da bi ye wie na message we fi Rough say tina men sorry ahomache ma ha no rough say ya tina men sorry ahomache ma ha no Obani so for daily graphic now call if you want my baby Adjen Kotoku story wa correctete sabe hwitem na ye de bre so ni bre yeah bre ade agye ho I say Christmas apata na ye boni bi enti mema na omo nye na ma ne wura ho anu mo ne na machiro ase do mo pe bibi no omo bia omo ni hwe ha dwen enye ha dwen pa anti omo ankasa listen yo mo hia per daily graphic o de Petre hona okay oh anka ayu abe capture the atu amaye so am over your time aso tigo see and sorry so mo ye adwumenti no about 8,000 cases no made but complaints in so do na edoso and the complaints so mo packet to mu dia asun drenka